Pozdrav ljudi, pozdrav ekipa, evo još jedan video. Ovaj put malo kasnim, ali bolje ikad nego nikad. Prije nego što stavim najnoviji video sa 12 najgorih filmova prošle godine, još nisam montirao, tek sam napisao. Probat ću to večeras na poslu napraviti, ako uspijem, vidjet ćemo kako ako ne bude provalnika, požara, ludosti i tako ti ostali stvari. Za danas ću vam pokazati, nabavio sam album Super Sport HNL, prva Hrvatska nogometna liga. Nakon mjesec dana, znači on je izašao još 17.12. u nedjelju. I tek sam danas uspio nabaviti album. Nevjerovatno, ali istinito. Ali sam nabavio dva. Jer sam ljudima rekao da bi danas moglo doći, pa da mi nabave, ako nalete na album, pokazao sam kako izgleda. I normalno rekao sam da bude što više glanc, znači da ne bude isparan ozada ili tako nešto. Većinom znaju biti isparani, da im fali stranica ili tako nešto. Žalosno pakiraju za kioske. Tako da su ova dva glancera, znači ovaj ovdje je došao uz sportske novosti. 1.86 ja mislim da je došlo sve skupa i sa sportskim i sa albumom. Nadao sam da će biti sličice, pošto u reklami je pisalo album, a ispod bit će paketići. I sad ja sam računao da će biti barem 2-3 paketića, a ono dobio sam samo album bez paketića, ali dobro. Platio sam sportske novosti pa ćemo večeras malo prolistati. A ovog sam dobio onako, što je izašao na trafiki, znači 2 eura, znači da sam bolje prošao ovaj sa sportskim novostima, ali nema veze. Znači ovaj je 2 eura, a onaj je 1.86 i imamo sad dva albuma, jedan će u pospremu, jeli, a ovaj jedan će biti za ljepljenje. Nadalje sam kupio 50 komada sličica. Ovo je bilo otvoreno, ali teta je rekla da ima 50 komada, znači tama je trebala prodati i naletio sam ujutro, pošto sam radio treću smjenu. Odmah sam uletio u 7 sati, rekao teta daj mi, jel imaš? Ona mi je dala i evo ga paketića kao u priči. I nešto sam već malo otvorio. Gledajući sličice, pa mogu reći da pošto je naša Hrvatska liga, evo ga moj Šibenik ovdje, nažalost sad kad je izašao album, on nije u drugoj ligi, a nabije ih na onu stvar. Sad kad su trebali biti u albumu, Mudo Labudovo, neki Gorica tamo, šta ja znam, eto, nema veze. Ali dobili smo, ja sam malo, nisam mogao odoliti, evo Kalinić iz Hajduka, evo ja mislim da smo čak dobili tricu, tako je. Evo malo i Dinama ovdje, polovica Dinama tu, Vukmanović iz čega je ovo, nemam pojma, ne mogu sad sjetiti, dakle ovo je Osijek, Melnjaka Iman, dobili smo Kovačevića, ne, stvarno ne znam šta je ovo, Lokomotiva ja mislim. Rijeka, Hajduk, tako da imamo dosta vidi Rijeke i Fučak, evo ga Marko Lijevaja, primadona hrvatskog nogometa. Dobili smo Marka Livaju, tako da se nadam da ću dobiti i Petkovića iz Dinama. Evo ključni igrač kako izgleda ove malo ljepše sličice. Pa ne znam šta bih rekao, evo na prvi dojam sličice ove, najbolji igrač dizajnom malo kasniji, trebala ipak to biti bolja kvaliteta, ipak je to HNL radio u suradnji sa Paninijem, znači izgledaju kao neke zakašnjele možda 10 godina, ne znam sad točno, ali mislim da je Liga prvaka 2012-13 imala ovakve sličice gdje je još, ja mislim, igrao Srna, znam po baš Srni jer imam par tih sličica sa Srnom. Upravo ovako je malo bolja kvaliteta nek to, ali nije ni daleko od te iz 2013. Znači 10 godina dizajn za nas kao fenomenalan, ali stvarno kada ga usporediš sa današnjim sličicama, pa i nije baš nešto.
čak nije ni minus trojka recimo. Evo još imamo ovih grbova, Dugopolje, majice. Ima dobrih, sličice dobre izgledaju, su pretanke su, recimo ni one Hajdukove, zadnja dva albuma imali su puno deblje sličice, ovo su pretanko, ne znam šta bih rekao, ali izgledom sličice ovako izgledaju odlično, izgledaju, čak bacaju mi malo na one sličice iz bivše Juge, kad je bila Jugoslavenska nogometna liga, onda ne znam kako se zvao album, ili Gol ili tako nešto, ili Zvijezde prve Jugoslavenske lige, tako nešto, ne mogu se sjetiti točno. Ovo sad snimam dok mi nema nikog kuć da me ne smetaju, evo trebala doći mala od brata, ali se ona ispričala, rekla je da će ona kod tate gledati crtane, da neće danas doći, da je ledeno, a bome je ledeno skoro blizu nuli, onda je bolje da malo bude u toplom i da gleda Trollove 3 ili Frozen 2, ne znam šta je odlučila gledati, ali čak mislim da je navukla se na Scooby-Doo, onoga Scooby-Doo je 69. godine, jeli? Tako da ćemo se vidjeti sutra, a mi možemo još malo gledati sličice, evo ovdje. Evo imamo i Marku Pjacu, smo dobili odlično, pa mogu reći da je to odličan prvi izbor što sam izvukao od paketića, znači ima dosta ovih, Martin Baturina, evo dobili smo njega iz Dinama, evo ga Krovinović, znači mogla bi čak i sve se izvući u paketiću, u paku, znači od 50 komada, ima 250, a sve skupa ima 317 sličica, znači to će se brzo popuniti još kad se s ekipom poveže po forumima, to će brzo da se polijepi. Pa ćemo vidjeti, morat ćemo čak i skupiti za drugi album pa staviti sa strane, pa za 10 godina kad bude ekipa tražila, možda malo izrada za neke druge stripove, jer eto kako mi je krenula 2024. godina, nije baš brajno krenula, evo dobili smo otkaz, sad smo na onom zadnjih 2 mjeseca otkaza, jeli, moje radno mjesto se ukida, tako da ćemo morati za 2 mjeseca tražiti novi radno mjesto, novi posao, opet pizdarije kod zavoda za zapošljavanje, opet papiri, opet po bolnicama, zdravstvene, pregledavac sranja. Oma mi padne mrak na oči kad se sjetim toga da moram opet nakon 5 godina treći posao tražiti, ali dobro je, zdravi smo, živi smo, veseli smo, imamo sličice, imamo Zagora, imamo 2 mjeseca još raditi i onda ćemo vidjeti šta nam donosi budućnost. Vidjet ćemo već neke, imamo poslove u planu, hoće li to proći, hoće li oni ljudi tražiti, neće, vidjet ćemo. A bogati možemo i tražiti priko veza kao što i svi ostali rade, zašto bi ja jedina budala išla kao pametnjaković pošteno. A ićemo i mi kao i drugi pa ćemo vidjeti, možda i povučemo kakvu vezu, vraga puno veza ima, ali vidjet ćemo. Nadam se da će mi se posrećiti. Znači evo malo ćemo još otvarati paketiće da vidimo šta smo dobili. Nećemo puno dužiti. Ima večeras raditi. Ima još da vršiti ovaj tekst ovdje za taj video sa serijama. Tako da pripremam i za najbolje filmove video polako. I evo ga. Kapetan Kalinić, Marković, ovo isto mislim Lokomotiva, vada se ne varam, mislim da bi ovo trebala biti Lokomotiva, nisam siguran. Slabo se vide te grboje, baš i sve grboje ne znam, osim Šibenika, Hajduka, Osijeka, Rijeke, Dinama i tako to. Evo ga jedinica, jedinica, evo dobili smo jedinicu. Dolčeka smo dobili i on je iz Hajduka, Hajduk je. Znači, evo malo Lazarov, opet malo Lokomotive igrača kao u priči. Malo Istre nisam baš vidio igrača Istre. Ko zna će biti duplih. Šta reći, eto ga, odlazim, malo
to bi trebala biti kao depresivna situacija, ali brate jebe mi se, imam u nedjelju slavim 45. rođendan i puca mi mudo labudovo. Mogu mi svi sisati jaje. Dok sam zdrav, jebe mi se. A onda ćemo kasnije vidjeti, evo ga, najbolji igrač, evo ga, opet vraži Livaja, dobili smo i Livaju, primadonu hrvatskog nogometa. Mikanović, isto iz Hajduka, dobro, ima momaka iz Hajduka, podjednako izgleda Dinamo i Hajduk. Kažem, primadona, Livaja je dobar igrač, ali brate moj, izgleda, ponaša se ka primadona, neš ti ljudi ga vriđali malo na terenu, gledatelji ga vriđaju, on se uvrijedio. Ma daj, molim te, čovječ, šta se vrijeđaš, mogu ti vičati, šta je rekao onaj trener, koji je rekao? Trener Rijeke kaže, ma mogu oni deraš, ljudi su došli se malo izbaciti energiju svoju iz tebe, pa nek se deru, nek ti jebu mata, šta ima veze, neš ti, okreneš se, zabiješ gol tim koji ti viču, tako im najbolje vratiš. Mrzljak, Malenica, Osijek, evo ga, Sigur iz Hajduka, ključni igrač Malenica, Osijek, evo malo dresova, znači, nije loše, neću dužiti, evo imam još ovdje, ne znam ću to na poslu, neću, ujutro lijepo kad se probudim, nakon treće smjene ću još ovo pocijepati, malo polijepiti, možda snimim da im kakav album zalijepljene, jednostavno neću dužiti. Evo malo ćemo u albumu, evo ga da vidimo kakav je album. Prvo mogu reći, znam da treba biti kratak, ali je tanak je, jednostavno nije to je samo odrađeno, znači Panini je to samo odradio, pogledajte samo raspored, recimo kako tu ide sličice, znači, evo, recimo Lokomotiva, razbacali su, nije to lijepo posloženo po redu, ja više volim kad je red nego ovako razbacano, ali recimo napravili su dobro sa ovim malo informacija o klubu, kad je osnovan, koliko naslova ima, dobro, Lokomotiva nema ništa, ali osnovana Lokomotiva 1914. Znači, u povijesti igrala 14 sezona u prvoj ligi, broj utakmica 483 i golova 643. Kako sam rekao, žao mi je što nema Šibenika, volio da bude i Šibenik ovdje, ali evo ga, dobili smo barem 314. sličica je grb momčadi iz Šibenika koji je osnovan 1.12.1932. Znači još malo stočku, grad, onaj nogometni klub Šibenik slavi. Ako me ko pita, navijam i za Šibenik i za Hajduk, ali pošto su naši iz Šibenika nikakvi, jedno može navijati u kupu, a sve ostalo ništa, znači ostaje na Hajduk, ovako kad igra protiv Dinama onda navijamo za Hajduk, kad igra Šibenik protiv Hajduka, pošto je Šibenik većinom uvijek slabiji, navijamo za Šibenik, pošto sam ja iz Šibenika, bilo bi glupo da navijam za Hajduk, a kad trebaju bodovi, recimo, a Šibeniku nije važno, ostaje prvoj ligi, onda mi je draže da Hajduk dobije pa da bude prvak. Tako da, eto, kome smeta ne mogu mu pomoći. Bolje i to nek da lažem da su mi svi dragi. Dragi je meni Dinamo, kad igra recimo ligu prvaka pa igra protiv ovih jaki, pa oni su ipak naši, jebemu, mater. U stvari, kogod igrao, Rijeka, Osijek, briga me, ako igraju evropske utakmice protiv stranih, onda ja navijam za njih, a ne navijam za strane. Tako da, album je nešto slabašno, recimo, napravljen, previše, ja ga mogu sad kršiti rukom koliko je tanak. Nije stvar u tankoći, stvar je da su listovi i čak su korice tanke, znači da se malo pridrne, to bi se raspucalo i već recimo za par godina bi taj album ošao ko ragu, znači moraš ga više čuvati nego recimo onaj što ima Hajdukova, ona dva što su zadnje izašla, jako su lijepo tvrdih stranica i tvrdih korica. Sličice nisu baš bile nešto bajno, ali su bile deblje recimo od ovih. Tako da, ne izgleda to loše, ovako kad se pogleda na nekim dijelovima, evo recimo sličica sve ovako to izgleda i imaš podataka, imaš čak recimo malo na zadnjoj stranici, ali tu je isto trebalo više. Panini malo
malo su linguze postali. Jednostavno, ne znam zašto ne stavu jednu sličicu više, pa recimo imaš nogometni klub Osijek, imaš igrače, šta ne stavu recimo trenera i koji bi ja pomoćni trener i to je to. Šta fali da stavu dvi više za svaki klub? Šta, trener nije zaslužan za uspjehe svoje momčadi, nek samo budu igrači. Ali dobro, mora se to u budućnosti popravi, vidjet ćemo kako će Top Pops, kako se zove onaj što je zamijenio Panini koji je uzeo prava na za svjetska i europska prvenstva, pa ćemo vidjeti kako će oni raditi albume. A ovo ćemo popuniti pa ćemo staviti sa strane, nadat se Bože da se negdje ne savije, da se negdje ne skrši, to je to. Što bi za kraj još rekao, evo, nabavio sam i History, ne znam ko to čita, izlazi, ja mislim, svaka 3 mjeseca, jer ovo je dvobroj, siječanj, veljača, 5 eura dođe, ali brate, ovdje možeš svašta saznati na svakih malih povijesnih činjenica koje ja ne znam, inače povijest volim čitati, tako da neke stvari su mi bile drage što su naletile. Šta ja znam, ima malo nacista, malo Engleza, ratovi, tako da, evo ga, sjever-jug, južnjaci, mornarica konfederacije bili su dosta ispred svog vremena, pa oklopnjače, topnjače, tu svašta ima. Znači, čak imaju svako malo izbaci o nekom serijskom ubojice, ovdje su recimo mormoni, fanatici ili neshvaćeni vjernici, ima malo Krešimiru Ćosiću, tako da, eto, ko ne kupuje, a misli voli povijest, a ne znam da je ovaj časopis izašao, moja topla preporuka za 5 eura, sazna se dosta dobrih stvari, kvalitetan je i neki su broje već rasprodani, tako da dosta ljudi ovo čita i ovo je moja preporuka. Ako vam se ovaj video svidio, lajkajte ga i komentirajte, dodijelite i koji prijedlog. A ako vam se dosadašnje viđeno dopalo, slobodno se i pretplatite na ovaj kanal.